Dari mana dia? Aing di imah, Jang. Enon, Jang. Tadi kayak main app. Orang ngopi, bari tiktokan. Siap. Aing kadinya kuari. Halo doi, gimana dia? Belagu amat. Telepon aing tadi angkat-angkat. Ampura Jang. Tadi aing ngabantuan babe heula di kantor. Naon nelpon aing? Tadi dia kayak main. Orang ngopi, bari tiktokan. Siap Jang, kain kadinya, mari. Jang, langsung beda nyen kopi nak. Oke, siap. Tungguan. Tungguin kopi heula. Yo, doi, kopina. Segelas B-nya. Kurang kan brother. Oke, brother. Siap. Woi, brother. Depan Bayu. Daripada bete terjelas orang. Siap, brother. Kurang kan gua ke Bogoh. Ini cokan. Dia turutan aing ya. Bang. Capek aing. Doi, kopi nama deh. Jang, dari atau bete gitu, ngajomblo bae. Beta tuh doi. Kumaha jeung jawe anu bogoh ka urang mah. Oh, jing doi. Mana mungkin aya awewe bogohin kana urang. Ja, urang lalaki biasa bae. Oh nya. Tapi aing ngarasaan boga ka Bogo dah. Geus lah doi. Sabar bae. Tiga waktuna ieu. Oh, jing doi. Bener cek si Jajang. Urang kan sejanji. Lamun hiji boga ka Bogoh, kabihan kudu boga. Bogoh. Kabihan ke kudu boga. Tapi jajal bae lah ku aing. Bukan kamilikan. Karena naon kok sayang, aing cuma nanya doang. Woi Jang, susurian sorangan bae. Oh, jing dia Jang. Dong jelema stres bae. Doi, aing keur nempon TikTok ya. Lalu lucu jasa. Geus lah, mendingan nyen kopi dia Jang. Siap-siap brother. Kayak gini lah kopina.
Bagus, hati-hati sayang. Semangatnya gawena. Doi, si Jajang yang kopi kebal amatnya. Oh jing biasanya setenyin kopi gancang. Jang, kebal amat ya yang kopi segelas doang ya. Piraku aing di jaga budak. Mun aing tadi di dapur kerjaan jeung si Neng Iko. Aing tadi geus biasa lah, brother. Kuat direbeuteung. What's up? Hoi, Jang. Dia mau main HP baik tuh tadi. Oh jinjang, aing mah jeung si Aep asik-asik ngobrol. Dia ngopenan HP bae. Geus lah doi. Balik baik. Bae teng di dieu. Woi, brother. Kemana dari ya? Kok malah lempangan? Neng Iko sanes. Mohon, abdi ning Iko. Mana Jajang? Mun, abdi Jajang. Kalau kenal yang Iko, abdi anu nge-DM na IG teh ya. Salam kenal oge-nya Kak Jajang. Ngomong-ngomong, Neng Iko nyesel kan ketemuan sama Jajang? Kunaon kudu izin Kak Jajang? Tolong diangkat teleponnya. Oh, teleponnya di reject Kak Jajang. Telepon TK Bogonya. Sanes Neng Iko, tadi mah telepon ti pinjol. Makanya aku aja jangan di reject.